Hello, Tuni Kuki News in Vezose, Nabon Tavin Lim Nehivin. Tuni 11 February 2026 ahita in Zani Chun. Video anaki update man po in ahin la Tuni hin Zani a Tilso Hojong Aban cha in hin cover hitin. Hichi litan lang boy na chung chang ho hi mi pin het theine divin neu khat hin seu hitin tu lai hi igam sung inam sung boy na ho hi evet na hi le kuki nampi hi kinampi thei ta khat I hung so di tawe ti hi mu thei na umen azi chu litan boy na zinga jong hi ga veleu chun zu kham khat ji a hi chi chan gei hung hlun na a inam pin boy na ahin to a khos sung hi hen aveng sung hi jong le ahin to kha ai le ku ki mi pi lung lai ki hot lewa pan kila a hi in hi ji chun ku ki cha te ki ngai lut na hi aniawi ti thei a hi ta poi ti hi tu ni a mu chet a hi in masanga chu cha sat lang jong anaki hal ha in ahin la mi pi chu ki thip be jeng inam sunga lam kai ho bowen neu khat nei le nga dongovin hita chu ki thopi na aga bol ahin la kuki mi pi takip men tu chunga litan boina a ki thopi na ibolo ahi la wa hi le pan ila abangova hi koiman anakila poi khatla khat ki lungset na jong anal hasame ti chu het so ke wa hi in ahin la tu chunga pathinin kuki cha te chunga vai ahin hopma mei teile kuki nasata ke boina ahung oma May 3 2023 a patna hi kuki cha te khatla khat ki ngai lut dan khatla khat ki lungsit dan ki po na dan ho hi ivet na hi le pathin jong alung hleita ding kata sanin tu chunga jong hi ivet na hi le chun hin to kha pha na chu nampum pia ki ding khom jing a hi ni cho ivet le lungsit au min ki pa cha to jong au min ngaban le kuki nampi kinep na jong asangi ti hi tunia ki phong do nom a hin tuni I topic deu a hi le litan update in bol go no hi in litan sung hi zukham kina na hi jong le I chan ham khatna ana so sanga in izat ham khat jong anaki hal ha a galjam tampi jong ana umki ne ti ho jong hi mu a hi in zan hi di a chu thil dan ho chu ivet na hi le jingka apana ki panu a hi tain ti chu ahung ki pat ni azinga chu kuki cha ten hi che ho hi communal a sun chang lai a jong in a hin hal phat no wa chu kuki nam mi pi te hon ki vezo zan hi ni kho a chu jingka mata ki pana center force jong omin state force jong omin ahi le ipi bola free hand ta ama ho chun in le lo nom ta hal thei hon ti pa chu I pha na chu security force ho chu kitum ke a hit be ke na alai ta chu pan law a hi in mi khen khanin hi chika la a hi news di lo ta thu so ana bol lova kangpo pilang sai na jong hi tangkhul ho ahung wa le a uma hi la kuki hon gari ho check a bol lo ve etiu le tangkhul ho jong hi analung hang ki no wa ukhul langa jong hi check phata a bol ki no wa tangkhul chen na jo si ai kuki cha te a ke hol ti chan ge hi thu so a hin bol lo a hi in hi ji chun zan hi nilha a jong chu cha sat langa jong hi tangkhul ho khopha be pi hi hung ki su to ki no wa cha sat hal hadinga jong hi ahung ko no win security ho ton na sata in din te na anaki din te no win ngi ta chu boina sang ta chu an hung hi jong le tanghul ho hin cha sat kho kuki kho chu hal ha na dinga hi pan analawin numei hon mei akidet no ven hi ta chu ahung ko no ve ti ho jong chu mu a hi in nga hin la pathinin imau hin puin tin hi chi izakai ito ho zo seu hi kuki cha te phat na ding le kuki cha te ki sei ngai na dinga hi vai ahin hop jing hi ta hen ti hi isei nom pe no hi in masanga pana na ki sein hi chi litan lang a hi in a hi lawai la cha sat lang a hi in milong ho tangkhul ho
mau ho ichen ho hi Kuki chate gal nei hi ta win amei te to kiki do zong le mun tina I na zo se wa hi hoi ta anu apa poi training ball thei zo sem ball lo hitin kiging sadima omo hi te ti a hi anakil hang sap a hi in a hin la hi chewa don but na kim ho chu kei ho langa gal poi kei ho koi ma cha to bon kiki boy lo ti hi a hi in hi ta chu pan inala wa hi le tu chunga hi chi to bang ahung so a hi le chun Kuki CHATEN gal inei tingule khat le khat ipan khom angai khat le khat hi ta chu kiging sadima I pau hi apoimo a hi ti pa chu tu chunga pathinin phateta in het sa hi ta in tu a jong hi tribe ma ki khen novin hi chi ho jong hi na sa phat a hi poi tu a hi tribe ma ki khen phat na hi poi khat la khat Kuki ka hi ti a ipomwa inomen clear pau chu isu ha na wa hi le tu a hi zat dang nam dang hon jang Kuki chate chunga tha a hin nei zo lo ding hi ti pa hi ki sei do no me tu chunga hi chi litan thil su je a jong hi masanga akum alha ho seida jeng ho hitin aji chu za dang nam dang ho he dinga chu anom thei po in masanga inaki boy lai wa jong hi chi tangkun ho hin nasata I ho hi ina noi siu a hi ni chelaya chu sam saw jong na ki nei lo koiman jong ki got na hi chi to banga gal omin te ti ho jong anaki ta san lo ji jong hin tin noi si ta ai bol wa hin hi chi lai khang to banga chu e hin bol got no le tu chunga hi alim do ta deu ka ta sanin aji chu kum thum hling di chat gal hung ki nei ya Kuki chate khat la khat ki su tup na ding khat la khat ki lungset na ding hi vel izat nam khat anan ki sai a he tain tu chunga hi aga mu thein ahung pan pan tai ti ho jong hi a he ta deu ka ta sanin hi ji chun kanam mi te ho tu pat na hi I chan ge a boy na to jong le hen keilang a boy poi nang ho lang a hi ke ho lang ti ho hi sei daw hi tin Kuki chanu chapa khat hitina ume tile nampi ki thinglewai panla pau hi idal ha lo deu hi chita banga hi idin khom jing deu hi ti jong hi idin khom na chung chun no ba avela hi chi sanga hat zo a pan ila jing theina di win jong kanami te ho ka hin tem kin na hi jan hi nasata in anaki boyin ima update anaki bolman po in neu chaga seilo hen da ta thupon ti a jong hi Kukin pi hon jong a hin sovin hi chi hi da ta in sopi gol hang thanglalem son of paugin kip gen ama hi tu chung agnivira chu training ball dinga Silong khopi AHUNG a hi in hi chi Silong khopi AHUNG na a hi wangsit ta in ama hi adam mo na ipi ham ti jong ki heman lo hi la anamo lemin a training ball lai ta ARS ya ana hi in Bcoid company a hi in hi chi training a ball lai ta a hi zani nidan zani tilhen tu ni in seyo hi ji chun zani masa ti ding a hi tain pungkhat minute som langa vela chu eina molem sana ain sung angai cheng dal ha a ngita chu anamolem a hita in hi chi MHA Silonga na koi a hi in a hin la postmortem ball angai ati ji wa chu negrims langa a hin pol hakit novin tu a hi negrims a news in sempe na wa hi negrims a postmortem a ball pe lai ta wa hi in hi chi postmortem hi a chai tiengule a chen na lam kalanga ahin po de wa hi in khopi wa ahin hung kilhado ding a hi in izi chun dan hi a jong chu Silonga cheng sopi phape pi anaki boy a hi in izi chun ima anaki bol pi anaki boy pi man lo a hi in tu ni a jong hi chi a dinga hi nam sunga lam kai KSO hi han in pi hi han a hi lo la ho bung lam kai cha chom chom ho jong hi chi kin dinga ki saboi na layu a hi in postmortem akichai ting le ama jong in langa hungkil ha do ding hi ti hi iga het theine dewa hin phonu a hi in a hi le i topic wa na lut kit lawan zan hi a hi chi to bang thil so a zo nunga tu ni a hi ivet ki nai le chun zan hi a sanga tu ni a hi neu cha a thip deuta in
koima in ke hal be pi a hi lo le thal kap ti ho hi tu ni chan ge in wang pon a hin la tu ni a hi sepai tam thei pe na hi chilai mu na a ki sol lut nin center force BSF a hi lawa hi le nga za chom sepai ho hi tampi ahung ki sol lut nin zan he ajong cho helicoptera ko na ki thawa ita chu gamla ajong hi helicoptera ko na ana ki zut haloi tampi hi an hi win hita chu security force on jong CM pa tilhen meitei CM tha pan jong request an bol dung zuya chu tu a hi chi litana ki boina pa hi communal community khat ki boina a hi po in zu kham khat chawal je a hi chi to bang thil so hi a hi in hi ji chun hi chi hi communal ta thu the ding a hi po in social media za choma jong hi mi khan khat nin ama personal phat chom na ding a hi lawai le ama phat chom na dinga khatla khat kina ding dei sa na azat social media thu sei a ta ji chun hi chu ho hi bol lo ding hi social media jong aman dan thi mo hi tin zu kham kina na ji a hi ta communal ta thung ki the ho hi aki dei poi hi ji chun agang thei pe na internet ke bending hi ti a hi ukhu district sunga hi internet ho kha ding dan na phong win ana kha jong ana kha ta win tu ni chan ge a ki hong nai pon ninga sunga dinga hi internet kha na ding thu phone ho jong a hin bol win hi chi dung zu ya chu internet ho jong a ki kha ta in a ki kha zowa jong hi tu a hi chi zu kham ho je a boina to je a milham izan ham khat kho hello a in alo ki hal pe a in som liwal ki hal ha hi ta in hi chi chun a hi thei le hi chi hi aban achal be lo na dingin security force on phateta in control hen ti a chu government a ko na thulhut ki modan dung ju ya chu phateta a to a jong hi security force on ave sui jingovin in ki hal be hi pon a hin la tu ni chan ge a hi in som li lang hi ki hal hadana hi ki sei a hi in li tan wang chu a khopi mong hi a ki chai to bang a hi ta in hi ji chun tu le tu ai security force on phateta anga o hi in hi chi hi internet ban na ding ninga sung ban ki bolding a hi ti a na so naw cha hi in hi chewa internet ninga sung ki ban na dinga ana so na wa hi a hi le ama ho hin ukhu district pumpi banding aban le kampopi district ngai phungyar subdivision a hi in aban le kamjong subdivision khat jong hi hita chu ben lungtin kiti kampopi district subdivision jong hi zaw tha aban le phungyal kiti kamjong district sungjong hi hita chu subdivision jong hi chi jong hi internet ban ninga sung ki kha na dinga hi a hop tha hi ti a hi in a hin la tangkhul ho hin hita chu center state government hi nga hi request an bol kit naven hi chiwa request a bol na wa hi amoin aza chombe khana hi request a bol ven asai na wa hi churchan pul le kampu pi zong hi internet ki kha le ti pa hi amawain thu mo ve ti a hin la kampu pi boina a hi lo le churchan pul boina la hi lo wa hi che ukhur district boina kampu pi le churchan pul na san gei zong ben bolding a hi lo le internet shutdown bolding ha ita athum pau chu tua wang hi I accept a hi poi ti hi mo a hi in hi zong le tangkhul ho hin I chan ham khat na ki chat na wang anei vi churchan pur a hi in kampo pilang a hi in hi che ho lang jong hi internet shutdown ding chan gei ho hi tip na ananei vin a hin la government in an san pi nai poi tu ni chan ge I ma cha poi ti wang chu mu thein au men he aban kin a hi Kuki in pi bung pi block hon dong suma relief camp aki hong tai ti hi mi pi het dinga phondo na hin bolovin ni sei ma bango wa chu
boina a ting le nu mei nu naw te si chapang ho hi tha do angai ji in hi ji chun mi tampi hi kicha a hung jam do a hi ji chun gam hlata ta cycle lang hin pha jong a hi ta in ahin la hi chilang pi pi ai wa hi le igam ho hi mo dal ha dinga hung khading a hi in hi ji chun gam hlata in bol daw tin dong suma hi relief camp khat hongo hi ti hi in pi ho ki phat sa na dung juya chu bung pi in pi block hon dong suma hi relief camp khat a hongo vin hi chi chu dong sum baptist church sole in pi cycle in pi hon avet goldinga hi ahin ki thopi ji dewa hi kingan se na khat ana bol do wa kuki in pi bung pi block nga ko na thulut ki mudan dung juya chu koi ta bang ki thopi nom jong le hi chelai muna ki thopi ding nga koi ma gam lata azam talo ding dong sum relief ke ma hi litan le akim la hung zam do zo se hi chelai muna hi ding in jong tep na ahin bolovi ti chu mo a hi in alang khat langa kang po pi town committee hon jong her sa na khat ahin bolu chu a hi le koiman hi chi litan boina je a po nat wal je mimal hi han ke loi khom na hi jong le kang po pi gam kai sunga koiman boina za chom asim thailo ding a hi ahin la itiam khat na galjam ho inam mi pi hungzam do ho ne le cha ding sil le chen ding dei a uma hi le hichiwa hi kiloi khom na za chom ngan se dung zuya chu ama hon ahin don ho chu anaki thopi chi ding in jong tep na ka hin bolovi ti jong hi thu so ahin bolovi ti chu mo ahin ama sa jong chu KSO cycle hon jong ki thopi na bol na ding Gpay number jat ho jong ahin thot novin hi chi chung chu na chu Kuki channel family hon jong anaki bol kit a hi in cycle ho pi ding ti a chu to gon anaki nei a hin la cycle hi han dong suma hi jong le litana ko na hong jam do ho ma ai ji chun hi chi hi haptani to bang hong ki hong ding a hi in haptani sunga hi ahung ke hon zo la hung ke kha pai kit ding a hi in litana ko na inam mi pi hong jam do asil a chen jong hung kila do man lo ni le cha ha sata ho ki thopi na ana bol lo hi te ti a Kuki channel family in ki phat sa na an nei dung zuya chu mi tampin jong pan in la ta win a hi thei le hi chi QR code scan a jong hi pan in la thei wa hi in aban le account number a hi in IFSC code a hi in Gpay number a hi na hong ki coin WhatsApp number chan ge jong hong ki coin koi ta bang hi chiwa ki thopi na nom pan la nom ho zo sin pan in la wa igam inama dinga gen theina to ho ikithopi theina hi ei ho jong amuna gal sa na ga ki pang hit jong le hi chi ki thopi na inei ji na ho pan ila na wa ko na hi e ho jong gal sa to bang hi ve ti hi ikigel do ji wa pan ila so ke di win jong kanami te ho ka hin temin chole Kuki channel family in WhatsApp group akinein koi ta bang tu ni chan ge azaw nai lo hi chi ki thopi na ahung zawa screenshot ni hin thot no wa hi le chun hi chiwa chu aling hung ki thot nin tin alinga ko na chu nangin jong join na ki bol thei a hi ti chu ega phone thei ki no hi han lang aban le zan hi a pan hin la ho si amin neu cha hin ta do le han KSO na pi ho chu KSO hon ata do de wa hi in a hin la hi chi hi Kuki channel family a ko na pan hin la ho hi chi account number le WhatsApp number kipi dungzuya hi chi wa pan hin la ho chu hi chi channel a hi hung ki phong do jing ding a hi in ama sapena hi joy kim hau kip a hi in aman zanga hin to in hanei kim zo a hi in zanga hin to in thin kholal mate ama hin zathum a hin to in jang kholun kim ama hin zanga hin to kinin hol khomang mate ama hin zanga hin to in aban la hoinu baite zanga hin to in sim Kuki a hi in zani som sagi hin to in ning boy haukip ama hin sang khat hin to in
tu ni a hi chewa igam inam gen theina zala hong jam do ho gal jam ho ki tho pi na dinga pan hin la la a hi niang boy hau kip ama hin sang khat a hin to na chunga sang pen a hi in tu chan ge ya hin to nai lo pan hin la nai lo hon jang pan la go hi tin ga gel leu chun tu adap lai ta a hi in i lo hong ki hal ding i mot hong so ding mi in mi lo wa i hlun ting le i chan ge ya gen theina ki to ham ini nom ho jong ki nen theilo isil nom jong ki sil theilo hi ti pa hi het no wa hi la chun pan ila so ke deu ta sanin kanam mi te ho khat la khat ki ngai lut na zala pan in la so ke de win jong avelin kain tem kin nei ni chi chan chu tu ni litan boina update in bol theule inam sunguwa ke pum khat na a ta dan ho mi pin I het thei diwa in ta lang thei ho I chi chan chu hin tin chule mi khen khanin government chungchang popular government chungchang iman in sai ta poiti a hin next video a hin sai wai tin hi chi chungchang a hi nam lam kai hi hen kiloi khom na za chom chom hi jong le thu phon tam pi hi ong ke phongin hi chu ho jong chu aban bana hin sai ki dewa hi tu ni Kuki news in ve hin ngai tho zo se na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen Kuki